kanji innama ɗo no boni ko kanji daginanayma, kanji harminanayma, kanji hollema ko waɗata e jonnitugol ahadiji ɗi yoga e meɗen ƴettani ɗi yoga immorde e hoolareji ma e yeeyondire e ko wona ɗum. ɗo nde tawata wonaali e ahadi ndin lundagol deftere Allah nden e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. mana sa ƴettodi e neɗɗo ɗimmo maɗa ahadi, ma a ƴettani Allah subhanahu wa ta'ala ahadi. subhanahu wa ta'ala noddi gomɗimɓe ɓe wi ko yo ɗum hunne, bimana ya ƴettu ya hunno konko ƴettudanɗa e Allah, ma konko ƴettodanɗa e ɗimmo maɗa on. waɗugol ɗum ko wajib e hoore maɗa, wona siɗa faala ya waɗu. hunnugol ma ahadi ndin hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala wona siɗa faala. si woni ha a nunnani goɗɗo hunde on haldi on fotti, woni ko yeeyodiral, woni ko ahadi goɗɗum goo, daganakima firtugol ɗum si wona hara ko gantongo sari a newniri a firtu ɗum. idan si tawi na lundagol deftere Allah nden e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam woni e muɗum, si tawi an e goɗɗo on ƴettodi ahadi tawa ko geddi woni e muɗum, ndin ɗon fawakima hunnugol. mana si yimɓe haldi fotti yahugol e nokkure fi waɗugol zina, an a andi ɗum moƴƴa a lundike ɗum, hunde fawakima. si yimɓe fotti yahugol wujjoygol, a andi moƴƴa a yiltika a firti ndin ahadi, hunde fawakima. kala ahadi ndi ƴettoduɗa e goɗɗo tawa ko geddi woni ton ko lundagol deftere Allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam, si a firti ndin ahadi ɗon a nangatake ka Allah yawmal qiyama. amma kala ahadi ndi an e goɗɗo ƴettoduɗon, si tawi woni ndi lundaki deftere Allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam, si a firti ɗum ɗo haray a faggitike bakkatu. o wi kanko subhanahu wa ta'ala ka suratul Isra, wa awfu bil ahadi innal ahada kana mas'ula. hunne aadodal moɗon ngal ande ko ahoduɗon kon on landitete ɗum yawmal qiyama. hombo woni landitotoɗo ɗum on ko Allah subhanahu wa ta'ala, ko hombo landitete ɗum ko an ƴettodaɗo ahadi on. Allah subhanahu wa ta'ala darnete yawmal qiyama, an e kaari on halduno o yeeyindiri ɗum ɗo on fotti, yi'uɗa yoɓuɗo ko ɓuri ɗum firtuɗa fi on waɗanɗa ɗum. an e goɗɗo on termodiri ha on fotti on haldi a yeeyaymo. goɗɗo aroya ɓaawo ɗum yoɓa ɓuri ko on ɗo yoɓi ko yee inna a firti joni alhaali yanti, firta konko halduɗon ɗo yeeya o waɗa ɓayimo yoɓi ko ɓuri ɗum. a lundike diina maɗa kan, a waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala nangiroyema yawmal qiyama. ko wana noon kadi e kala ko nanditata e ɗum ɗon, an e goɗɗo ko halduɗon fottuɗon, si a lundike ɗum ɗon harana e hoore nganto timmugo ngo tawata sari ano jaɓi, haray a lundike diina maɗa kan, a waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala nangiroyema yawmal qiyama. o darnete o landitoma ndin ahadi ɗon ndi ƴettodunoɗa e muɗum, a hunnuno ndi. si tawi a hunnuno ko dewal waɗɗa, o yoɓete baraji e muɗum. si tawi a lundino a yeddi Allah subhanahu wa ta'ala, si o yaafakima o lettirta ɗum yawmal qiyama. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e oɗo hadis mo ubbadata bne samitin radiallahu anhu o fillani en, o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maakino ñande go'o: idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul janna. fawtanelam piiji 6 e hoore mo on, min kadi mi fawtano on naata e aljanna. bimana ɗiɗo 6 kala timminɗo ɗi e hoore muɗum, nelaɗo maaki ɓe ƴettanimo garanti o naata e aljanna. ko nelaɗo ƴettata noon garanti no serti e ko woɓɓe goo wi'ata kon. ko waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama tefanta goɗɗo yawmal qiyama ko bakkatuji makko ɗin ɗuuɗi wo, si wona Allah yafantomo. ko waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani mo ngal ɗon geɓal,
kala mo nelaɗo jeeji allah yawmal qiyama yo allah accan on no tan mo yiite o yata yiite kala kadi yahuɗo ha naatoy ka yiite nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jeejanimo yo o yaltine nder ton o yalte idan ɓe maaki fawtanelan piiji jeegoo e pittali moɗon min kadi mi fawtano on wondema on naata e aljanna ɗiɗo jeegoo ɓe maaki ko honɗi go'o usduqu ida haddastum siɗo wowlude nunɗe kala e moɗo yewtowo yo o yewtu goonga ɗum ɗo woni go'o yewte goonga si tawi hiɗo yewtude bi mana e nder ko wowlata kon wata fenu wowlu ko woni kon ɗimmum ɗum ɓe maaki wa awfu ida wa'attum hunne si on fodi si a fodi goɗɗo siko on fottay foduɗamo hunnu siko waɗangol mo goɗɗum foduɗamo hunnu siko a resinaymo bi mana o ari o toriki ga maɗa ha a wi'imo a okkaymo ma a wi'i a okkimo arɗo ɗon ɓaawo wonɗo o wonɗo ka o wi way aduna on wata a firtu konko halduduɗa e oɗo inna a okkoye on ton hannde kadi inna alan haali goɗɗo gono yanti ɗon jeeyaka e jikkuji yimɓe moƴƴuɓe si yehi ha a inni modi tigi tigi on men okkay o no jeeya e alamande muɗum ka meɗen enen ka aada men si on tigi addi haɓɓere goro ko wiyete kon tooli ɓe wi men tolni on bi mana ko ɓe ƴettani on ahadi ɓe okkay on si woni ha ɗum ɗo woni hannde kadi aroɓɓen fof haɗa koyo yilte si yahi ha a jaɓani ɗum ɗon neɗɗo goɗɗo goo yaltoyi ton ko o jogii diina wo ko o jogii jawdi wo ko o jogii dambe wo ko o jogii laamu wo wata a firtu konko ƴettuɗa ahadi ɗon waɗana on ɗo maki so on fodi hunne ko foduɗon kon ɗum woni ɗimmum ɗum tammum ɗum ɓe waɗi ɓe maaki si tawi woni on hoolama on halfinama woni ko halfina ɗon kon ko keye woni ko halfina ɗon kon ko gundo totte hoolare nden si goɗɗo halfinima gundo makko wata ƴetto yaltanaka yaasi si goɗɗo halfinima wata o aro janngo inna alhaali rewi e muɗum jonnite si tawi woni on hoolama ɗum woni tammum ɗum naya ɓum ɗum ɓe maaki wahfadu furujakum rene awraji mon ɗin bimana wata o waɗu zina wata waɗu luutiyagal jowa ɓum ɗum ɓe maaki hippe gite moɗon ɗen jeego on ɓe maaki sure juuɗe mon ɗen hippe gite mon ɗen e darugol ko haɗa ɗon darugol kon sure juuɗe mon ɗen e memugol ko haɗa ɗon memugol kon bimana wata on ƴettir ɗum ko on jeeya wata on piiru ɗum goɗɗo e hoore tooñe wata on memir ɗum ko tawata on hana memude sure juuɗe mon ɗen wata on lorriɗe tagore nden فالوفاء من سيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة يقول الله تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار hunnugol ahadi wongol neɗɗo hunnowo ahadi ɗum ɗo no jeeya e mandeji wonkiiji tedduɗi ɗin no jeeya e jikkuji mawɗi ɗin allah subhanahu wa ta'ala o wi ka suratul ra'd e ɗe ayeje ɗo o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa ama ene o anduɗo wondema ko ko tippina e maɗa an muhammadu ɗum ko goonga kaka allah iwri on no wayi wa neɗɗo bunɗo mo gomɗinali ɗum wona ɓe gotum idan o wi innama yatadakkaru ulul albab ko waaji toto ko joomiraɓe haqqillaji hisuɗi ɗin homɓe no woni ɓen innama yatadakkaru ulul albab ko waaji toto ko joomiraɓe haqqillaji hisuɗi ɗin
homɓe woni jomiraɓe haqqillaji hisuɗi ko ɓe sifaɓe ɗi sifa jarɗi yeeso ɗo alladina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna almisaq o fuɗɗori ɓe o sifa ɗo ɓen ɓe no hunna ahadi allah ndin ɓe firtata ahadi si yehi handi fellintinama ɓe firtatandi ɗo won sifa arano on e sifaji yimɓe ɓe allah wino mari hakkille hisude idan goto kala e meɗen no jogani allah subhanahu wa ta'ala ahadi no jeeya e ahadi ndi wonɗen e ƴettande allah subhanahu wa ta'ala ñande wo ñande kala juulo waktuji ɗin joyi ñande fof ñande o ƴettana e allah ahadi laabi 17 ko ɓuri fanɗude ko ñande fof a darata yeeso allah subhanahu wa ta'ala filnitoɗa laabi 17 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki wondema si neɗɗo ƴetti fatiha no fecci pecce tati feccere alanira nden ko yettugol allah mantamo si neɗɗo wi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin allah subhanahu wa ta'ala wi ay jiyaɗo an o yettilan o mantilan si a wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhanahu wa ta'ala wiya ɗum ɗo ko ahadi hakkude an e jiyaɗo an onni idan allah ko antum men rewata ko antum men ɗaɓɓirta ballal ɗum ɗo ko ahadi hakkude ma e allah subhanahu wa ta'ala tawa wana ahadi ndi tawata ndin en ƴettanino allah subhanahu wa ta'ala fewndo wonno ɗen ka keeci babiraɓe meɗen ɓe wana ahadi ndi ƴettanɗamo ndin ñande wiiɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ɗaga islam ndi ahadi ndi wonɗama ƴettande ñande o laabi 17 ɗo wondema a rewata si wona kanko no haani etoɗa ha ɗum ɗo wona gonga pellet si tawi ko goɗɗo e meɗen goɗɗo ari fenani ñande o laabi 17 a hototo jommum ka si tawi ko rabbu samawati on fenanɗa ñande o laabi 17 ñande o ara fenana allah laabi 17 allah ko antumi rewata yaha rewoya goɗɗum go ko wona allah wi'ugol ma ko allah tun rewatagol gongi wo si a andi tawa ko honɗum wiyete dewal tawa ngal dewal a jonnali ngal goɗɗum a jonnali ngal goɗɗo ko wona allah subhanahu wa ta'ala en andi no jeeya e dewal ngal noddugol ngol du'a ko dewal no jeeya e dewe ɗe yimɓe buy woni e ƴettude jonna ko wona allah subhanahu wa ta'ala imma haray ɓe andima ɓe anda ngal ɗo dewal wi'etengal du'a nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki addu'a'u huwa al ibada du'a on ko ɗum woni dewal ngal ɓe innali addu'a'u min al ibada ɓe wi'ali du'a ko e dewal jeeya ɓe wi ko du'a woni dewal ngal njelo e wiɓe hoore mum ko julɓe hande woni e fontude juuɗe mum nodda jinna ma nodda malaika ma nodda waliyaɓe ma nodda ceernoɓe ma nodda goɗɗungo ko wona allah subhanahu wa ta'ala njelo no woodi wonɓe janngude qur'an imma ko janngaɓe simoje tun ma jannga qur'ana on fof yilto nodda ko wona allah subhanahu wa ta'ala ma naata e konkoji muɗum janto inɗe allah yilto nodda goɗɗum go ko wona allah subhanahu wa ta'ala kala noddiduɗo e allah ko wona allah haray o sirku bonnowo dina makko kam fof kala ñande fontuɗa juuɗe maɗa ɗen naatuɗa e nder suudu maɗa huɓɓuɗa cuurayi maɗa ma huɓɓuɗa ko huɓɓinta o nodduɗa inde jinna ma malaika ma waliyaɓe ma yaaɗa e qabuka neɗɗo surra nodduɗamo toɗeɗamo hunde ma nodduɗa goɗɗo e waliyaɓe ɓaawo on tigi toɗeɗamo ballal haray a sirkani allah sirku mo tawata bonni kala ko marɗa moƴƴe gurda maɗa idan ndiɗo ahadi no hani julɓe ɓe yo eto renandi hunnandi a wawi wadde ɗum wonon si a andi ko honɗum woni dewal ko wiyete dewal kon jonta allah subhanahu wa ta'ala idan o sifi ɗo yimɓe marɓe haqqillaji hisuɗi ɗin o wi arano e sifaji maɓɓe ɗin ko alladina yufuna bi ahdillah wala yanquduna almisal ko ɓen hunnoɓe ahadi allah ndin ɓe firtata ahadi bimana ko ɓe wi allah ɓe waɗanayma kon ɓe waɗay si ɓe ahodama hakkude maɓɓe yimɓe ɓe wurdi ɓen ɓe hunnay o janti sifaji goɗɗi goo ko wona ɗiɗo ka sakkitode majji o wi ulaika lahum uqbaddar ɓe siforɓe ɗi sifaji ɗo ɗin ɗon himma en ko wonna e majji wonɗe
ƴetten sifa himmuɗo en on ɓeeɗo ɓeno hunna ahadi Allah ndin ɓe firtata ahadi sifaji arɗi yeeso ɗin fof ko sengol e ɗum ɗo wontiri jokkugol enɗan ñinnugol julde ittugol zakka yottorgol bone yimɓe moƴƴere muññagol ko wona e lorrede kon ga diina ɗum ɗum fof no janta ley ton kono ɗiɗo fof ko woni hoore majji ko Allah artori kon koko woni hoore kon ko hunnugol ahadi idan o wi ɓe siforɓe ɗi sifaji ɗo hiɓe mari battane moƴƴe honɗum woni battane moƴƴe ɗen ko jannati adni yadkhulunaha aljanna ñiiɓuɗo mo ɓe naatoyta ɗum yo Allah waɗu en e naatoɓe aljanna o wi ɓeɗo ɓe naatoyay aljanna sabu siforgol maɓɓe ɗi sifaji ɗo kamɓe e kala moƴƴinɗo e baabiraɓe maɓɓe e sonnaɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe malaika ɓe naatay tawaɓe ko aljanna ton hiwroɓe wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamu aleykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar malaika ɓe naatira dambuɗe ɗen fof ko aljanna hiwragol yimɓe aljanna ɓe weltina ɓe ɓe inna kisiye woodani on sabu ko muññino ɗon siftorɗon ɗi sifaji feƴƴuɗi ɗo ko waɗi mo muññaki ma siftorde ɗi idan subhanahu wa ta'ala o sifike kadi yimɓe malkisaɓe ɓen ɓaawo ɗe ayeje ɗo o wi walladina yanquduna ahda allahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar ɓeeɗo firtoɓe ahadi muɗum hakkunde mum e Allah firtoɓe ahadiji mum hakkunde mum e yimɓe ɓe wuuridi ɓen si ɓe wi'i joldu ƴawru si ɓe wi falo aalo kala ko ɓe wima ko na ɗum ɓe watta konngol maɓɓe ngol e kuuɗe maɓɓe ɗe yiida yaada ɓe tawi ko ɗum woni sifa muɗum tawa kadi hiɓe watti ɗon honɗum kala nde neɗɗo woni firtowo ahadi tafsiroɓe ɓen ɗo ko ɓe wi'i ko wondema waɗugol ma ɗum ɗa ngol waɗinte ɗum ɗa mi mana sa woni firtowo ahadi ndin hakkunde ma e Allah a woni firtowo ahadi ndin hakkunde ma e yimɓe ɓen ko hikkata ɗon ko wongol taƴowo enɗam hikka ɗo wongol bonnowo ka hoore leydi idan o wi ɓen ɗon hiɓe mari ko wiyete kon kuddi hombo kuddi Allah subhanahu wa ta'ala Allah woɗɗintineɓe yurmede makko nde ɓeɗo no mari battale bonɗe hiɓe mari hasbode bonde idan ɗum ɗo no hani neɗɗo julɗo reeno o wattana yila moƴƴa ko waɗi ko jikku no woodi jikkuji si neɗɗo jikkini kedi ɗi wone sabu ha o malkise no jeeya e majji ngol firtugol ahadi neɗɗo julɗo wowlugol ko taw o watta ande subhanahu wa ta'ala felino gomɗinɓe ɓen o ittali ɓe gomɗinal kono o feli ɓe muɗum o wi ya ayuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maktan inda allahi an taqulu ma la tafalun ko anayi gomɗinɓe ko fii honɗum wowlan ton ko o waɗata mawni hutare nde huta ɗon nden ka Allah nde wowlo ton ko o waɗata ɗen andi sabu jippagol ɗe ayeje ɗo ko honɗum ko julɓe wonnoɓe e ŋatude kolli mone inna kamɓe ko haɗi ɓe yotto heferaɓen ko ɓe ɓe yamiraka ko haɗi ɓe waɗa jihadi ko ɓe jihadi farlaka e hoore maɓɓe kamɓe ñande Allah newnani ɓe yotto heferaɓe ɓe yottoto ɓe kambi ha ñande Allah wino usina lilladina amanu bi annahum zulimu newnanama gomɗinɓe ɓen ɓayɓe toñama yoɓe yotto gila ɗum wowla hande kadi buy wattirade gantoji place mu anko no waɗi ɗum ɗo ɓiɗɗo anko no nawni ɗum ɗo no waɗiri ni e ni nde fokkita wota ko mari ganto goɗɗum ngo ɓen wonnoɓe kambude yahay inna yehde ɓe yata subhanahu wa ta'ala noddi ɓe o feli ɓe ya ayyuhalladina amanu lima taquluna ma la tafalun ko hon ɗum wolan ton ko watta o ƴetteni no Allah ahadi wonde so jihadi farlama o waɗe jihadi hande kadi ɗum wiyama yo waɗe o wonti e addugol gantoji si tawi ɗum waɗino nde ñande siko hande ɗum waɗi tañino honɗum wonta si innama hande makko mba fermo ɗo place mu yaha hayso ko da'awa hala ko yahugol waji e juulirde de naggede sattay goni gantoji buy are si tawi hay ɗum ɗon no satti si tawi ko yahugol naɓa wonki muɗum kin tañino welay fi idan subhanahu wa ta'ala o feli gomɗinɓe ɓen e ɗum ɗo وقد أوصانا رب العالمين بأن نوفي بأهودنا ففي الوصايا الأصر وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
Allah subhanahu wa ta'ala jeyɗo tagore nden on o wasiyiki en fof meɗen hunnugol ahad e nder ɗiɗo wasiyeji 10 arɗi suratul an'am. Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum, yahu ndara ɗon hiɗi ɗon ɗi 10 timmuɗi tis. e nder ɗin ɗon 10 no jeeya e majji ko subhanahu wa ta'ala wi wa bi ahadillahi awfu, ahadi ko ƴettan ɗon Allah kon hunne o watti ɗon zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun, ko ɗum ɗo woni ko Allah wasiyi on fiyo o waajito fiyo on hulu Allah subhanahu wa ta'ala. rahimallahu alqa'il idha qulta fi shay'in na'am fa'timmahu fa inna na'am daynun 'ala al-hurri wajibun wal wafa'u bil ahadi من سمة الأنبياء والمرسلين والصالحين. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا والجزاء من جنس الأمل. قال الله تعالى أوفوا بأهدي أوفي بأهدكم ومن أوفى بأهده من الله. الله يرمي أو نتدو ونودو أو منظومة دو o wi ida qulta fi shay'in na'am fa'timmahu, si yahi ha an julɗo a wi hunde awa a nunni o wi timmin ɗum waɗ. fa inna na'am daynun alal hurri wajibun, wi'ugol hi mi jaɓi waggol ngol mi waɗay ɗum woni ñamande hoore neɗɗo dimo waɗɗi ndeke. mi mana si yahi yewtama ha a wi'i awa mi waɗay waɗu, ɗum woni ñamande hoore maɗa. Allah subhanahu wa ta'ala o jantike ka alquran o winelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo jangan en ka alquran wazkur fil kitabi ismail, jangu ka deftere ɗo fi o wiyeteɗo ismail. kono mo fala yiyatade innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya, janto ka deftere ɗo fi o wiyeteɗo ismail. Ismaila bun Ibrahim oɗo ko neɗɗo o wonno ko hunnowo ahadi sadiqal wa'd, ko gonguɗo fodore ha hande o fodali o lundi. ndaren ka tafsir ibnu kasir ka o aya wonɗon ka suratu maryam. ibnu kasir no addi ɗon ko tafsiroɓe yewti kon fi ngol konngol ɗo innahu kana sadiqul wa'd. woɓɓe wi wondema kanko ismaila o halduna e goɗɗo ɓe fotte nokkel kaari, embouteillage nangalimo hunde waɗali ha o ronki hewde kaɓe halda. o ari o ñalli ɗon o hiiri ɗon o yarali. Sufyan ath-Thawri on ɗo wi'i wondema ismaila wonno ɗon hitande timmuɗen sabbi oya. imam Sufyan ath-Thawri o wi wondema ismaila ɓay ari kanko e oya kaɓe halduno fottugol ɗon mo o haldi fottugol on arali o wonno ɗon hitande timmude hemo jooɗi sabbi oya. bal no woodi kalama ko ɓe wiiɓe wondema o wattuno ɗon hoɗo o hoɗi ɗon sabu sabbagol mo haldi on o yarali o yahaali o inni wattano o yarali ɗo si Allah mantimo. woɓɓe wi ko Allah mantimo innahu kana sadiqal wa'd koko o wino ben makko kon ɓaawo ben makko wi'imi hoyɗino hirsamo qala satajiduni inchallahu min as-sabirin. ñande heɓuɗa feere mum wo ñande faalaɗa wadde ɗum wo a taway miɗo muññi woniri noon kadi ñande mawɗo on faalanomo hirsude nden o dartaki o ŋañaki o dogali waɗali hay fus o hunni ahadi no ƴettanno ben makko ndin sa tajiduni inchallahu min as-sabirin. idan waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi yo nelaɗo jangan en fi makko ka alqur'ana yeeto en wondema on ko neɗɗo moƴƴo wonno no jeeya e jikkuji makko ɗin. andi na o jikkuɗo ala sihi ono ɗum ala sihimo kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakat, o wonno himo yamira ɓeygure makko ndin juulugol himo yamira ɓe ittugol zakka, kono ko Allah attori konko hon ɗum wattanila ka qur'an kala ka moƴƴereji janta ka alqur'an ko moƴƴere ɓurde himmude nden Allah attorta, kala ka boneji janta ka alqur'an ko bone ɓurɗo hulɓinade on attorta. ɗum no jeeya e siyaqul qur'an. idan Allah ko atti mantirde mo taw ado hunnugo e ado juulugol ngol e ado wittugol zakka ngol ko o mantirimo innahu kana sadiqal wa'd. idan neɗɗo julɗo on yo eto
ɓe wi al itidaru fi lbidayati hayrum min al itidari fi nihaya. Ngantinagol ka arande no ɓuri ngantinagol ka sakkitugol. ɗum haaloɓe pularɓe wiyata salagol haldede no fi ɓuri firtugol ko halda. A ƴettude nganto ka arande ka jommum ari fuɗɗoɗon haldude ɗon, ƴetta ɗon nganto inna tigi tigi on mi wawatama yeyude, mi wawatama resinde, mi wawatama wallude e ɗum ɗon fewndo ɗo. Fewndo ɗum ɗon ɓuri a ƴettande mo ahadi yaha ha ka lannode addoya nganto on tuma. Allahumma sina taw hala nganto ngon ko yantugo. Naam neɗɗo wa anda ko wirni. Heɗa ƴettana goɗɗo ahadi goɗɗo yanta tawa ko firtinayma na e morde maɗa. Sariya on ko felma ŋiñu ma ko so tawi ko teware ma waɗɗa ko jikku ma waɗɗa ɗum ɗon. A halduda e oɗo piri, halduda e oɗa piri, halduda to piri, wiya attiɗo arde o an a mara ahadi. Na jikku julɗo noon. Mi mara ahadi e goto, onon ɓe mi haldi ɓen fof ko attiɗo arde o, ɗum na jikku julɗo noon. Sa haldidi e goɗɗo hunnamo ahadi makko ndi. Idan ndeɗo deftere Cheikh Al-Arifi mo waɗi ɗon Abdul Bab mo wi ɗon al imamu alladi la yusalli fi lmasjid. mo waɗi dambugal ka deftere toon deftere makko no wiye istamti bi hayatik. Cheikh Arifi himo mari dambugal ka nder deftere toon o wi ko al imamu alladi la yusalli fi lmasjid. Imamu mo juulata ka juulirde ko issa neɗɗo gooto koko waɗi kadi naa ko niiɓi kadi karama kojo imamujo marɗo sabu moƴƴa ka laamu joni noon himo jogii laaɓal ɓernde moƴƴa kono o yalla yatasiɗo on ahadi arɗo wiyo siko fi kaydi hum o inna inchallah mi wallata kala arɗo hulli haaju o inna inchallah mi wallata o addata nganto he yeeso hay gooto joni noon ƴettanaɓe ahadi ɓen ɗuuɗi wona fiiden ko jam fa waɗi koɓe o wi mi wallete fi ko kaydi hunɗo mi walta nata e l'école mi wallete heɓa o yara ɗo ɓe o ƴettani ahadi ɓen ɗuuɗi tawi hande kadi so salmini julde nden o tawa nayi jowonta ɓen ko dambugal. Salamu aleykum ko mbino on kon ko honno fewndori. Idan ɗuuɗi ha tawi hande kadi o wata adda ka juulirde koma o juula ka suudu. Idan aqada alayhi baban qala al imamu alladi la yusallimu fi lmasjid ma hollugol wondema al itidaru fi lbidaya hayrum min al itidari fi nihaya. Taawi tun awa amijitaki taawi awa ko ala e jungo maɗa a anda feere fi muɗum eto ndeɗa ƴetta ahadi ndin hara ndi huuɓay eto jikkuma o wona neɗɗo hunnowo ahadi ɗum ɗo no jeeya ko julɓe ɓen andira. aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله ولقد كان سيد الأولين والآخرين من أوفى الناس أهدا حتى قبل أن يكون نبيا مرسلا. فعن عبد الله بن حمزة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث فبقيت له بقية ووعدته أن آتيه في مكان فنسيت ثم تذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هنا منذ 3 أنتظرك. yetti Allah subhanahu wa ta'ala nemin ɗo e nema islam oɗo nema mo tawi ko o ɓuri mawnude ɓuri moƴƴude e ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanta jiyaɗo makko on ka hoore leydi ɗo. toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓengude maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen hisnaɓe jiyaɓe Allah haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo tawɗo ko kanko woni kooho attiɓe e sakkitiɓe o wonno ko kanko ɓuri yimɓe ɓen fof hunnugol ahadi hay ado e neleede na ɓay o nelama dey ado o neleede kanko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeyano e jikkuji makko ɗin ko Allah subhanahu wa ta'ala ne'imo e hoore muɗum andireede hunnugol ahadi
oɗo abdoullahi bne hamsa radiallahu anhu wi o yeeyondirno e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama yeeyondiral o heddorani ɓe seeɗa o haldi e maɓɓe wondema ɓe fottay e nokkure o jonna ɓe ko heddi kon ñande nde ɓe haldi nden e nokku ka ɓe haldi ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama seeni ɗon e ñande nde ɓe haldi nden nokku ka ɓe haldi ɗon o habbi oya ɗon ɓe ñiiɓi ɗon balɗe tati kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama hiɓe tooli sabbi o mo ɓe haldide o arali ɓe haali honɗum haɗi ɓe yaha wona faala ngel maɓɓe ngel ko wata o ronka ɓe tawde ɗon ɓe wona ɓe firti ahadi ko ɗum haɗi ɓe yaha gorko mo ɓe haldi on o wi ɗum ko abdoullahi bne hamsa o wi ɓay balɗe tati ɗen timmi o anditoyde e kanko e mouhammadu ɓe halduno fottugol nokkel kaari o yejjitino ɓaawo balɗe tati o dogi o ari o tawi nelaɗon tuuli ɗon e nokku maɓɓe nelaɗo maki e suka a tampinilam gila balɗe tati ɗe halduɗen ɗen miɗo ɗo miɗo habbima ɗum ɗo ko adaɓe nelede kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗum ɗo wonno jikku maɓɓe on idan ari e qissa oɗo gorko wiyeteɗo no umanu bo munzir himo marno jikku no ɓe siforimo noon himo marno ñalɗi ɗiɗi nde ñalande mo waɗi iltisamu e hoore makko ko lanɗo nde ñande kala mo hawre e muɗum o lewtigi masibo himo waɗi iltisamu e hoore makko ñalande nde kala mo fotti on ñammina on tigga okkoram ha o welto ɗum ko jikku makko waɗen ɗum hoore makko wona ɗum ɗo woni ko himmi en kon koko waɗi kon ɓe wi ñande goo o fotti e gorko ɗum hawri e ñalande nde waɗi iltisamu wonde nden ñande mo hawre mo waɗa mo masibo o hawri e gorko iwruɗo leydi jananiɗi o nangi on o felliti wargol mo ɓaawo nde o naɓi gorko on ha nokku ka warete ɗon kanko e sohriɓe makko ɓen hiɓe dari on gorko adda ɗo wargol o daari yimɓe dari ɓe ɗon ɓen fuu o fondi e gooto o wi ammi ɗo faala e ƴettanan garanti balɗe tati mi yiltito ka ɓeygure anden ñande tati on mi are ha mi hewta ɗo waɗon ko faala ɗon on mo wi o ƴettanmo garanti ko goɗɗo e soodi ɓe lanɗo on kadi uggini ɓanti wi mi ƴettanima garanti bimana yahu si a arali mi wara ka classe maɗa idan gorko o yehi ɓe wi o yahi balɗe tati ɗen timmi woni leere haldaɗo on hewti o arali ɓay woni ha leere o yoni ɓe wi on gorko soorijo ƴettannoɗomo garanti so ala kanko warate ɓen yahu place makko yahu nokku ka hirsete ɗon ɓe hirsema par ce que ko wina ƴettanimo garanti fokkitigol makko ara daro ka hirsete ɗon ɓe hayni goɗɗo no yalta ka woɗɗi no immina nduggu ɓe sabbe ha oɗo hewta ɓe sabbimo ari ha o hewti ɓe landimo ñande nde winoɗa yomin ƴettane garanti yaha ara fi on waɗanɗa ɗum ɓe landi ƴettanmo garanti on afon aran ɓe wi an ko fi on ƴettanɗa o garanti da andi so aran ko a wareteɗo kono ƴettanoɗamo garanti o wi komi ƴettirannomo garanti ko fi watta wi e neɗɗanke laagal lanni e yimɓe ɓen mana dandowo goɗɗo ala hande kadi ko ɗum ƴettiranmo garanti ko watta wi e adna on hande neɗɗanke yagal lanni ko waɗi oɗo ko janano hakkude yimɓe ɓe o anda tun o hooli kalam o daari ɗe gueke ɗo fof o tawi ko yeeso an gon o tañƴino heɓa moƴƴere muɗum o inni mi ƴettamo garanti fi watta o wi e awa neɗɗanke yagal lanni ko ɗum ƴettiranmo garanti ɓe landimo kanko artuɗo warede on an ko fiwno artuma warede andi ko warede on e arde fiwno adduma o wi ko addinmi ko wata wi e ahadi lanni adna hunno ahadi ala hande kadi mi taw watta mi ronku arde ha wi hande kadi hundugol alhadi ala adna lanɗo on uggini ɓanti o wi a min kadi mi yaafanike on ɗiɗo kala wata wi e yaafagol acci adna o
ndaren nafoore ko o heɓi ko lanɗo wi min kadi mi accani on oɗa ƴettirani mo garanti fi neɗɗanke yagal tun bani adama wata wi ko so tawi ɗa andi mo tun si waɗa moƴƴere neɗɗo ko neɗɗo so tawi hay moƴƴeɗa e bariro heɓa moƴƴere so hay fu moƴƴeɗa e ñaariro heɓa moƴƴere wata wi komo anduɗa tun komo iwruɗa sengo woto tun komo gafuɗa dina to moƴƴoɗa e muɗum si a waɗi moƴƴere ko anje moƴƴere nde wona goɗɗo dey kala ka waɗɗa moƴƴere ko anje nde o mo wonɗa e jonnude moƴƴere ma nden ɗo ko naɓorowono woma ɗum waɗi ceernojo goto ñande go o wi goɗɗo ari torimo ha gesa o ƴetti o okkorimo o wi miɗo weltani ɓe naɓanayɓe men jooɓaji amen ɗi yewmal qiyama mana ko ɓewno ma naɓande men transfert amen ɓe fontoɓe juuɗe toro men ko ɓe naɓanta men transfert